आजकल आसुक मार्केट Manishankar Murasing obo choli tong downfall choli tong ta asuk market auke tiklai mano na bet ni ran ongkhori mano ang bono saja di Christmas dino asuk ta berai di nogo thang siri khirani mes tong nang baru sadok ta ban kok kena ang hai kena performance khai nung nai joni chau a dino thang na auke tiklai maka na bet ni ran kim 15 ran chikai man chiu dolok nang an khon khnai mano ang kong lai ongja kolomong ja khai pan nang bagyang video sanamui tongo phan boi like share kai subscribe khai dei Takpano 89% baru subscribe khaije ko tawong bising subscribe khajita nam khai tongba tawong bising subscribe khaya nang nai hayang kang nong no phai nang ma su do chin bo pai nyai Tipra tim Tamo si Wngkha hino kaisa mes pa yang ithang umai mang song ithang ciuta Nge puila mes tongman Tipra versus Bengal ni mes tongman to umes na ang ta nanya bagi belekan excited ongjak hai ni nang sajak gede gapro kisa mes bu kisa 26 तारिख त मेस किसा आदिन मेस किसा टस अंग न किसा ले दं हाता हाइन बगि वाति रो फाइमान बगि हाइन बगि नै तिप्रा बास बेंगल उमेस पचिस ओभर खम मुथंग जा खाता आदिन के तिप्रा रन किसा बैटिंग रो किसा काहाम न खाइका जेसिंग खाइका 59 बल अमन पुर मनदीप सिंह खाइका जे के 94 रान खाइजा 54 बल Lakini Manishankar ke to beran khai malia 15 ran khaijak do ting nang kha 0 be adong ya 17 bol 15 ran soka phungsa bujak sar phungsa bujak sokal bo bun bu haisi go Manishankar bowling pura bo wicket nai mana temen bo wicket nai malia adino je Bengal Betaman okharjak a jaga bo 42 ranan tu wicket thangjak ta soyabar 2 bol thongkai no je wati ro phaiman bo ni match off khai khata hin bo kono result kurui hain bo tinun 2 point ka bagai dujak kha oman parike match start ong Tripura versus Madhya Pradesh Emne Madhya Pradesh team to kora nong nang ta khana ya jaga sap tong na kusungka ke Rajat Patil tong Venkatesh Iyer tong omai je kora player tong ta ke Tripura versus Madhya Pradesh ni o match Madhya Pradesh toss jitti tisat ke puila pro ball khaina ni a jaga Tripura ni batting na asuk marke je task klai man kes klai pai thang jita puila Vikram Madas anghar ka matrasi 0 run besi out ong tha ka tai tam sasin hai Tripura tai abai ka match pai nai abuna kan chai manu lang omai ka wan thoi na Em deh ku nong ya pai sai nya bo khela sau sai ong abo ko 0 ba tong phate onya pilar tong ne nang deh ka wan thui chaman ta apra hai pa Sri Dampal phai ne wa je sapra kata asu ma khino 90 bol pas chen ke prahan kom half century to khai ka bile Mandip sing buran khai ka je 43 dan 53 bol amon parchin Manishankar na kya tong manai botin bol 100 century chu khai man temon buro ni 0 run bai sa tong 0 run bai 10 bol 0 run bai out dong go Uma yang kisah expectation khaji teman ta Tripura adino ke pharia mang ad duijon Mandip sing Sri Dampal bol kuning ran kheman umon bagi Tripura ran no ka total 48 over 5 ball total ran no ka 189 ran to tahu sai 50 over khela wo 189 ran no kun match pai haje to kana umdai ka wan so ina ka kunongnya ndi je bowling ra ka ham tanga no mo wicket dikla be ka ran kong bai pan kong match pai jak tong ubu hai ong ne umai ka wan so i tong ta bro ni je Madhya Pradesh ni har gawale ongkhar male bro ni bono out chi khai malia bo chaji asu ma ka to 74 ball 142 ran not out hui tong siu tai je Madhya Pradesh ni captain ta tong tha Rajat Patil ta tong tha Venkatesh Iyer bai har gawale bro kuni asu ma ke partnership thong tha tai bo khai pai tha ka to match no 25 overs bro pai phia 193 ran khai ke umai ke je Madhya Pradesh dok pai tha ka Ato kid by umes na paisa kata Tripura versus Madhya Pradesh. Hai bagi umes ni je man of the match ke harus gawa 5 kata bo 74 bolas 142 run khai abu not out kita bo taman sinai no. Tripura rong next match ong nai je Tripura versus Delhi thongjang nai ta 31 December. Tripura per paina pa yamang wanai thong si Tripura rong le qualify khai jaman mai abu ang tension no tongo. Tripura rong 5 number position tong Tabuk 6.2 nyai. Kita rong next match tam wan sok je Tripura pa jaman na pa yang mano tolo comment khai sadi.